merenje reputacije, to je nešto, ajde kažem, jedno polje koje se meni čini totalno neistraženim, odnosno da se ne sprovodi u PR praksi, odnosno i niti se doživljava u tom smislu kao na neki način vrlo odgovorna pozicija, odnosno tim ljudi koji treba da prati disanje javnosti. Hvala. Da li ima nekih pitanja? Ja se nadam da ćete od ove teorije koju sam predstavio izvući maksimum. Da ćete od ovih, da kažem, od ovog načina, skretanja pažnje na ove ispunjavanje pretenzije na važenje, da ćete moći da ih iskoristite na najbolji mogući način. Znam da možda nekom izgleda maglovito, ali možda toga i pitam, da li ima možda pitanje? Izvolite. Da ste sarađivali sa islamskom zajednicom, kako se odnosila uopšte u radu sa islamske zajednice kada je u pitanju PR? Evo ovako, može se reći tu da su oni u potpunom početku, da ne postoji neka svjesnost. Ja je bar nisam uspio da lociram da su to oni stvarno ozbiljno shvatili. Da imaju svoju novinsku agenciju Vina, koja tako vrši sredno na vrijeme zasipanje pod kakvim saopćenjima. Kada bude doktorat, moćete sve pročitati. Ja mislim da je tu mnogo relevantnije, dakle ono što misli javnost. Ono što sam ja vidio za jednu organizaciju koja je na nivou korporacije sigurno vrijednost neke 3 milijarde dolara, poprilično bez pratnje. Ali, kažem, kada bude gotovo sve istraživanje, naravno to će izaći u knjigu, ja kažem, objavit će ne, ili će objaviti oni, ili će objaviti ova opozicija. Hvala. Izvolite. Zašto mislite da islamska zajednica nema jako razvijen unutrašnji PR? Jer kako ja vidim su oni to rade fenomenalno dobro. Ja se ne bih složio sa vama, zato što čak imamo knjige, čitave knjige, primjer Dževad Hođa.